Batsa pusan ngut kinong Palestine kila syak penyap Gaza hakat mahap ke Israel bat kilin no Hamas. Ong kihe katanat kakuat kakya wala kajing kmi lenti jong kajing keren bansangi Asyat kelanang ay mensim ye kinong syong syonong. Kagatar Egypt bat ka United States kila pentamai biang ye kajing keren na kabenta bane keren sangi Asyat. Hakini kisingi belalik no bat menteri ya dari ke Israel. Israel gad ulo ong ba unget bakane kajing keren kalajan poy sya kajing ye penbek. Bakala banwan dia hakano kano kapor bakane kala ong bakala don ru kajing keren kamashwa kabala penpoy syadu uput banya pelat mar kaliang ya kibra set bendi bat kibra long kumbashi spa san ngut haus senam arajar apaulai. Barok ngila kimi lenti ya kane kalat hadin baka Hamas kalong kabadan kam ban long kiba kam penjam bat ngakar mensisha bangin la banyak syakmat hakalenti kabadai bat kane kakam ong ugat haswa ban penlong ye kajing keren kabla tip daka close dur session jong katenat foreign affair bat ke defense committee. Na kaliang ke Israel bat kaken hun le no Lebanon ke Hezbollah kabadai perlok bat ke Hamas kila menjur bandon kajing sange Asyat ha ubnai beladem. Na katanat kakuat kakya jong kari Palestine kile tu baka jingyap kinong syong syong hapuk Gaza kala kiu syaka saw pesan hajar alpopra kila ong bakum basilak ndu hajar kandai spa andru pu angun ki weipat kila mensaw nadu balas dangkan nekatma bat kila mahamru baka nambar basisha jong kajing don kibriu kila klat kala bana kiu syuk namar ki hajar ngut kimet kidai kibla syatap hapuk ki jaka badon kijing tua bat syak penprana kadaw kajing syak terbom. Kane katma loong baka day kaway na kitma bashir kahitam hapdeng ke Israel bat ka Hamas, haka baka jingyap kalapoy arpesen na katma kabamen syuwa hagasa, kabadan ru hakate kapori kinong syong kiba omduna ya ka R.9 million ngun. Palatsan pongut kimet yap lawan penkit syakijaka sumar hakaleng kijaka balasyak terbom, haki at pesaw kenta belalet ong ka health ministry hat napo Gaza. Ka Israel kalakam baka day ka Hamas kabashim ya kajingkit kli halor kajingyap kinong syong na bakala trekam hapdeng kijaka kibadon kinong syong kibabun pat ha Gaza Strip. Kikenhun kibatre ya kahok bat kinong Palestine kilaong baka Israel kam syam lala ban ay kijing penmena haswa ban terbom kabalalam sya kajingyap kibabun kinong syong. Ka Israel kalakam badai ka Hamas kabashim ya kajingkit kli halor kajingyap kinong syong na bakala trekam hapdeng kijaka badon kinong syong kibabun pat ha Gaza Strip. Kakenhun kibatre ya kahok bat kinong Palestine kilaong baka Israel kam syam lala ban ay kijing penmena haswa ban terbom kabalalam sya kajing sya penyap kibabun kinong syong.